Chamanikab Jehova, kakoit sait nekakitachak eng betut nekararan nekakonech Jehova ketuiye kibagenge asikobit keng'alal. Ko eng betutab rani kemeche kemwochi kongoi Jehova ak ketach inendet kondoiwech. Asome kesa yekitou komi Kiptaiyat ongesa. Jehova nebo kipsengwet, kiwekun kongoi Kiptaiyat eng koroni eng saitab koraget. Inye Jehova nekekonech betut anan ko sait asikobit kebwa kelikuk asikekasin Jehova ing'ololwech ako inetech asikenai. Amu Jehova nebo tilyandit, kemeche tilyandit noto nebo Jeiso asikobit inetech asikowisisitu tuguk cheiime cheiwirenech Shetani. Ako Jehova kinyalil Jeiso amu inendet ne noto sorunindenyo. Some kondoiwet tamirmiryeng'ung netilil kotebi kobotech akot icheket chekasich Kiptaiyat kemeche kinde kelyekuk. Jehova akot tupchenyo nabwoti ameche sikeng'alale kotebenech tebutiet, ko tebutiet Jehova konye amu imwoe eng kitabutab Jeremia ile obwa otebena asikobit aborwok tuguk cheuen chemongen. Ko Jehova inyendet neketebenen ako inyendet neiborwech. Ingen inendet, inget walun tebutiet nekateb ko Jehova kakisom sikwang makeng'ung akowisisit asikobit kenai akot akichek kenai kele wisis chokeng'ung nekale Jeiso kobwonjo akwek choimigei. Konito nekesome kotebi kalyeng'ung kobotech eng kainetab Jeiso ne Etindenyo. Amen. Amen. Ko yemakitestai kemeche kemwa kongoi eng biik chekoisubech eng wikini nekokimite eng wikit konye ak kero tebutik chekomite. Ko eng wikit konye komite tebutiet nekateb Sarah Mosin komeche sikong'alale Evelyn. Kiboitinik chekitindoi eng yu rani komite Aramaro, mite Pastor Nyalile ak Evelyn Tarus ak anendet Lilian Maswai. Ko kole Rachel Chepleting kole I'm back, the word of God is good. Kongoi Rachel, mwae kongoi. Shadrach Kiprop kole amen amen. Kanetikcho kimwae kongoi akinye Shadrach. Daniel Kimboy kole amen. Kemeche kemwa kele amen eng chitugul ak Daniel eng koberurok Jehova yekitesetai kinetigei kibagenge. Atoche Evelyn sikong'ololwech eng tebutiet. Kongoi Lilian, kongoi kora eng biik chekoisubech eng lesson nekobo wikit konye. Ko awendi straight alen kongoi Sarah Mosin, kateb Sarah Mosin kole tos kiiptoi ano anan kiwolchindoito ano kristianindet nekakonyor kaimet mising eng family akot komuch komi kiy nekemuchi kebar chichotok anan koimegei mising ako ne nekemuchi keyai. Kongoi mising Sarah akobo tebutyonotok. Tebutioni ko wide mising, ko kameche atiem kityongoni akotoreto Jehova eng walutiet neu nitokni. Eng mising ko biik ko ngap konyor biik kaimet mising eng families komuch kou biik cheu mosokik anan ko biik chetinye kaimet eng family. Ko kiiptoi ano as a family asikobit konyo kalyet. Mising kameche atokyi ku nguno biik chekikere eng acheket mising ko biik chenyalildos mising eng family ko mosokik. Amune sikonyalilso mosokik mising kot kinyalil mising kot kosirto boiyot komakiiti ku akobo koyotok. Toko part of that family. Makoi towekte ngot ko kikosich lagok komeche kikochi nenywanet. Ko ngokaek kito nekakirebe mbaret wee anan ko kit nekakiime nemameche kikochi haki nenyinet. Ko ngotinyalili ko imosokindet. Ako kakonyalil that family nekiiwe. Amaiweksei koing'wong. Maitinye kiy share eng koing'wong'et. Ko kur eng that family nekiiwe komite a spokesperson mite imuch komi agui mi senge, mi mama. Wechi bichotok anan komite bomuru neimuchi oshare nemuchi ne close together. Wechi ong'ololchi ako kweket family at large. Kaamune soro chichotok nyalili amu toret.
Kamune asingokakosirto boiyotab musokindonoto oker ole ki lakwetab koik. Nokere kukakinyo koser tuguk ako kiyoe tuguchotok ak boiyonyi. Otoret ako nyosolveni this problem kora obwat ole chito akine nemeche kalyet. Otinye tugul lagok. Otinye lagok chetakobendi koin. Kil neya nekabit kityo kouni ko kit neng'wan eng chitugul. Amelen kele kakiro kele kokoseni ni kimakokeyoni. Mara kitinye chomyet bichu. Ko eng biik chekakikur chebo family, so wechi family and then akikutuny akisa. Akikur biikab kanisa kora kosaun akinye ak yeiwendi ing'ete kesolveni this problem. Iyat kabwatutikuk itokyi Jehovah akine. Inai ile kaimutiet neitinye ko Jehovah nesolvenun. Jehovah nenyone kosolveni the problem. Ko followen the hierarchy nebo the family. Isub ile ng'o neo spokesperson ak i-approachen bichoto sikotoretin. Ak iib eng saet kora ak kaming'inetabkei. Kongoi mising. Kongoi Eva amu kindojini kelyekab Jehovah asikobit kokochi chepkametinyo ole wetitoi, ole ng'ololdoi anan ngot chito age netoreti kotoret kokochin ko kipsengwet neimuchi kiy age tugul. Kale amu weses chokimie. Kongoi mising. Eng betutab rani kemi lesson nebo 10 nekit kewang'u quartiles. Ko lesson nekimite eng betutab rani eng metit kolen kayamiset ak karoret. Ko kemeche keng'alale eng komang'u kitabutab komang'u ng'oliot nebo metit komite kitabutab komang'u 24 koitet 3. Akabwoti ale eng betutab Sabato ko notok ang'alale Jumatatu, Jumambili nelen kitabut ak korotik. Ko abwat sikomwa kiboitinikab Jehovah lesson nerubei ak metit nemwoe kolen ng'alale ne. Eng tugul kemite keng'alale kitabutab komang'u 24 koitet 1 akoi 18. Korindoek netai 11 koitet 23 akoi 29. Lawik, kitabutab Lawik 10 koitet 1 akoi 2. Ezekiel 36 koitet 26 akoi 28. Komang'u 25 koitet 1 akoi 9 ak komang'u 31 akoi koitet 1 akoi 18. Ko kurgotik chekimen cheking'olole ak keteshini alak. Kocheng kitabut ak kartasit sikobit isir. Ngitinye maswali isirchi yoto siibwate asitebenech. Ko kongoi mising. Ko lene kitabutab komang'u kale yutok ko kale akinyo anyun Musa konyo komwochi biik ng'alek tugul chebo Jehovah ak kirwokik tugul. Akiwol biik tugul eng kutit agenge kole iyoe ng'alechoto tugul kamwa Jehovah. Kekas? Tos mite nalen Kingereza what's the problem eng ng'alechoto kokale chito kiyoe ng'alechoto tugul kakomwa Jehovah amu ameche sikeng'alale yotok. Tos mi betut agenge na ilen ayoe kiyotok. Kimwoe akot kiwo Musa ak biik koba Aaron ak werikab Aaron 2 ak boisiek 70 ako kiba konyor Jehovah kile Jehovah obwone akoi yu. Ak kiwo Musa kotuiyo ak Jehovah. Yekawek nyokomwochi Musa bichuto tuguk chekamwa Jehovah kole kiyoe chotok tugul. Tos kiyan akotinye imwoe ng'oliondonoto ngasis kole abwoti ale kiamwa konyil chechang. Tos ui ng'oliondonoto amune simakimuchi kerib. Ko Jehovah ko Jehovah nebo chomyet. Jehovah nebo bukuit nito king'olole ko Jehovah nebo chomyet. Meche Jehovah tilyandit.
cheng'e Jehovah tilyandit eng inye ak ane. Cheng'e kocheng yani tilyandit ak chito. En tuguk tugul che kikiyai eng ketaune kitabutab taunet ko kikiyai tuguk lakini kiek Jehovah ko Jehovah nechomyet ako cheng'e tilyandit kou ye kicheng'at Adam ak Hawa. Kingobutyo kong'et Adam kocheng kounyge eng sogek, kocheng sogek che ilokchigei. Kokinye Jehovah kolechi imiano Adam. Ko Jehovah kotokocheng'et kora akoi rani. Ko ikere ile chomech chomyet netinye Jehovah ko neting'enech asikobit ketinye chomyet acham chitab kokwet anan acham chito age ko amu chomyet nekabun Jehovah. Makimuchi kenyor cheicham chito age ngot komotinye tilyandit ak Jehovah. Kinyorundoi ano anyun chomyoni, kinoitoi ano eng betut eng sait eng sait. Kemeche keker kele kiyaak ne eng Musa ak biik amu kokisubu bichu kobwone komuti Jehovah kong'ete bichu komang'une Egypt. Komang'une kokochi kamuget. Kobun yutok kakomang'une ole yamat emet kokochi Jehovah urwet. Kikochi Jehovah lolongindo nekimite komat kemboi amu ngimite ole jangwani kong'wan asista iman bet iman nebore bich. Abwoti kikakoborwech Evelyn ole kikaba eng olimbo California kale nekikure Death Valley. Olotok makibendi kotiane, ngiwendi inget ile iwendi anan iwetu. Ngomewege ko shauri mami chi nekelen mi police chebwone nyokotoretin. Iwendi ko shauri yako. Yani akot mayayat korure mara moja. Lole maat ko Jehovah nekimang'une bichu. Kicham Jehovah bichu akokochi kamang'unet. Kimang'une kot kolandae ainet nekimokokere bichotok kakoker kole kakakebe kong'io. Lakini kiyak Jehovah biik komanda kolanda. Kikoit kiba Jehovah maretyo amitwogik. Kot komut kot koit yekakoit eng Sinai kong'olol Jehovah akokochi kayamiset nemie. King'ololso eng kutit, kikas kutitab Jehovah kong'ololi akong'ololchi Musa eng kitabutab Komong'u 24 koite 3 kokekas kile biik kiyoe ng'alechoto. Kosir Musa kitabut asikobit nerani ketinye kekere kiteny Musa yekilene altar akong'et kochop yotok ako kiyai offering nekikoitoi asikobit nebo peace offering. Kong'et Musa Teseiwa. Konam ko kiteseiwondoni ko kakieny ak korotik chekabit akotese kolechi kole atya konam kinusu chekakinde nguno abwoti ale tabet nekikitoche is korotik kole ko sprinklen konde yotok nguno kole akotise akoise biik kolechi amune sikwai kounotok. Kole ndabwat sai kamwachini lakwenyi kole ane kere kowui lakini ibwa kotise ne ki maana nenyinet ko ne. Nyorchini kitabutab Komong'u 24 koite 8. Ako kimwa Musa kole korotichu ko covenant nebo Karamaro ing dictionary nebo Kalenjin. Arorutiet. Arorutiet notok ne arorutiet nekimwa Jehovah nekakonech
arorutiet nekikere eng tai ikere Jeiso nekanyokotumda korotikchi asikobit kelya kenyoru sobet kinyokoalenet korotikchi. Arorutiet nemie inyoru Musa kotebi ng'ony ak bichu kwamis, kitebi ng'ony eng yutok yu kwamis asikobit kong'alale ng'alekab Jehova chekakomwa. Koi mongen makimwa sine kele kikoib amitwogik bichu anan ko kilyon. Kenoe kora akot eng acheket ketebche ng'ony keamisie eng gaa eng kanisa keamisie kibagenge. Ngotebi ng'ony ak biik chekoamisie otach biik eng gaa onaegei ak bichotok onyoru tilyandit kotokoi kakotebegei ile kobo kamwa nging'o kuko neng'wong ko ng'o kotokoi kakonai ile nga kikisomani tuwai kikisomani ak mama neng'ung'et kikisomani ak mama neng'ung kikisomani ak anom kimi lagokuk ak lagokchuk sukulit agenge kakonyoru tilyandit kokanyokotebi ng'ony anyun Musa ak bichu kakoek 74 kotebi ng'ony eng yutok Sinai yeptulwet kong'alaldos. Kokamwae eng yu kole komong'u 24 akoi 8 kokakale kakilenji inendet Musa otokosu ole mi Jehova inye ak Aaron, Nadab ak Abihu ko lagokab Aaron chotok ak boisiek 7 chebo Israel ako ong'urukcho eng yelo ak nyonei Musa inegei korikyin Jehova ako marikuch ichek ako amatokosun biik koboto inendet. Akinyo anyun Musa konyo komwochi biik ng'alek tugul chebo Jehova ak kirwokik tugul. Akiwol biik tugul eng kutit agenge kole kiyoe ng'alechotok tugul kamwa Jehova. Akisir Musa ng'alek tugul chebo Jehova aking'et karon kotui akitech baptisisiet eng tulwet kel akot kotinye tolokchik 12 kou ortinwek 12 chebo Israel. Akiyokto murenik neran chebo lagokab Israel chekikoito kokochinoik chekibele akiengchi Jehova tiseiwekab kalyet chebo tuga. Akinam Musa korotik kebeber konde tabuk chemengechen kiisote kole baptisisiet cheking'et eng korotik chotok. Akinam bukuitab arorutiet akosomonji biik kokas akile ichek kiyoe chotok tugul kamwa Jehova akekas it. Yeityo konam Musa korotik akoisote biik kolen okero korotikab arorutiet nekakoyai Jehova kobotok eng ng'alechu tugul. Ikere ile yoe Jehova arorutiet inendet nekacheng biik inendet nesire arorutiet. Ko arorutiet ngap aker akot eng gaa ko kiy nekakisir ko yani kaek memorial nekibwote. Kisire ngebwa koito akoi kele kikibwa koito tarik cho kole kokakiyai kouni. Kikibe kotini ko kikisir kouni. Yani kisire sikoi kabwatet ko ikere kiyai eng yu Musa kesir Musa simatun keutye akot kekas tugul. Ara anyun eng yutok kenoe ne nekilya sikomwa biik kole kiyoe kile tuguchoto tugul kakomwa Jehova ko kile kiyoe. Iker ile amune simaimukak amu ngiker tai kole moche sikobai abwoti ale ngenete mwalimuinik anan ko betut nerube wikit nenyone kenyoru kele maimuch korib tuguchoto kile yoe
kerib tilyandit, kerib ng'atutiet nekikekochi Jehovah eng komong'u 20 nekimwa ang arorutiet noto ko abwoti ale kong'alale wikit konye. Maimuch korib ibwat kikikochi arorutik 10 ako 4 kobo Jehovah nekonech tilyandit ak Jehovah. Meyochigei kanamwek, mekutungchi anan ilya, rib sabato. Tuguchoto tugul atyo ko tilyandit nekitinyegei ak Jehovah. Atyo kokonech chun 6 chekitinyegei tilyandit ak biik. Eng betusiek tutigin yematyanit kingowek Musa konyor kakoyai kanamwet kidansoni biik kotendos kotyenjin. Kilya sikoyai akoutyo koin kokolen acha kiyoe tuguchoto tugul keker kele maimuchi chi koyai kimnatet, matinye kimnatet eng chi bandit. Makimuchi keyai eng ki akot ndalechini rani oe komamuchi. Iker ile kimnatenyo nekimuchi kobunu sang, matindoi eng anegei, bunu Kamuktaindet Jehovah. Kenyorchini amu kenai ng'olyondeni kong'ololwech Jehovah. Kekutuny eng saet ko sikobit kebit. Ko kebit asimuch iyai kwamu kikose Jehovah kong'ololwech akenai kele kale ne Jehovah. Akot kora ngeyoe chotok komi shetani kowirenech chechiket mokoronik. Ko makoi istoenech konda amu king'ololdosi ak Jehovah. Makoi uet amu kale Jeiso obwonchi akwek choimigei amu wesis milen chokenyo. Ikere ile kaikai kebwonchi yot, kaikai keng'ololse ak Jehovah eng sait eng taikayat. Makoi kimuigei ambuch kibutosi kora. Mami betut nekimuchi. Ko abwoti ale atukchini yotok singot komite mwalimuiyot nemoche koteshi asikobit ayokchi mwalimuiyot age ko atoche. Kongoi Lilian, kongoi eng ng'olyot nekaimwaiwech akobo kamiset. Kitesetai eng kanetishenyo kebendi tai eng lagokab Israel kong'ete tulwet nebo Sinai. Kong'ololchi Jehovah icheket akomwochi tuguk chenyolu kwai. Kakocheng Jehovah kapkorosut nekisarune lagokab Israel amu tengekwakikwak. Naile kingomite tulwet nebo Sinai kokikochi Jehovah ng'atutik 10. Kokakur Musa inegei akolech akoni ng'atutichu sikoek kamiset. Ko kamiset nekachi Jehovah ichek kokasirchi sikobit eng kerenwa nekere ng'atutichu eng konda ak leu koichu oeng'u akolakisirta ng'atutiet netai akoi nebo 4 akesir nebo 5 akoi nebo 10 koek kabarunet eng icheket sikobit eng kabwatutik-kwak kokelen kikiker eng konda ako kikitoben eng konda. Ketare Lydian eng yo akobo korotik. Kakiib korotik chemelen kikiibune uit ne sang, kikiibune korotik arwet nelibwop. Komwoe sirutikab Jehovah ngisoman kitabutab Komong'u ak kitabutab ateptab Lawik kele kechiriet nekimining nebo kenyisiek 2 ako nekilibwop, kongemwa kele libwop kot kolel kotui anan kobirir kimakeburuchi kele nelel ak netui kotuiye acha kichenge nelibwo nebo kenyisiek 2. Nebo kenyisiek 2 koboru kele kitoko arwa nekimining. Kongeeny arwani ko kikitise lagokab Israel amu lelutik-kwak chekokolel. Ongen ole eng bandanywa tugul kong'ete emetab Misri komeche Jehovah katililet nebo mugulelwekwak. Meche Jehovah kokon nyoetab kat nebo tengekwokikwak. Notok amune ikere ile kimi korotik amu mwoe eng sirutitab Jehovah eng kitabutab Lawik kele ngomamite tumtaetab korotik komami nyoetab kat nebo tengek.
Anganyo nyoetab kat nebo tengek amu kakitarta korotik. Ne chemi korotik chu? Tuguk chemi korotik ko sobon. Amu korotik ko kinamgei ak sobondo. Koketare eng yo lilian imwa ile iman kimwa lagokab Israel kisoman kitabutab Komong'u 24 kaitetab 3 nekaimwa. Ale kinyo anyun Musa konyo komwochi biik ng'alek tugul chekikamwa Jehova. Ak kirwogutik tugul. Ak kiwal anyun biik eng sait noto kole eng kutit agenge kole kiyoe ng'olionoto tugul nekamwa Jehova. Kale kimwoe kiyoe tuguchoto tugul chekamwa Jehova. Komutech kanetisiet nebo rani eng Jumatatu nemwoe kolen keker Jehova. Keker Jehova. Eng 24 koitab 9 kekere banda nekatuiyo kokur Jehova Musa kotaban. Kotaban Jehova Musa akokur kolech ongebe tulwet. Na ole tulwet netai nekinye nekikong'ololi Jehova kokochi Musa ng'atutik. Ko tulwonoto kora nekanyo kolech kokur Jehova icheket kolech ameche akono kora ng'atutik. Ako leng'ololi Jehova ng'atutik chu ko ng'atutik 10. Eng wikit konye kokiro ng'atutik chebo aroreiwek cheki 613 chekikimwochin biik eng atebenwa ak tuguk chekanyol kwai. Ng'atutik chu kanyo kong'alal Jehova kora kokewekchi icheket sikobit kokuiyo tuguk chemwoe Jehova akobwotyi icheket. Eng koitetab 9 eng 24 kitabutab Komong'u komwoe ng'alek cheu chu. Mwoe kole kitokosta anyun Musa ak Aaron, Nadab ak Abihu ak boisiek 70 chebo Israel. Kitokosta biik somoku chakimwa kainaikwak. Kainetab Musa ak Aaron ak keteshi Nadab ak Abihu. Akemwa kele chuni werik milo boisiek 70. Ko ngehesabu chebo bichu tugul ko biik 87 ak keteshi biik kikiteshi biik somok amu lagokab Aaron ko ki lagok 2. So akinam Musa ak kenam Aaron. Makiteshi mising lagok amu kiit besho kobetyo lagokab Aaron eng yun batai. Ko kangenam boisiechu akenam murechu chep Aaron akemut icheket tulwet, maketab Jehova ko kokochi kaamiset. Nakamwoiwech eng yo kaamisoni kele kaamiset nebo Jehova ko kikisir. Arorutiet ne inegei ne eng kabwatenwa tugul kobwoti tuguk chekiker eng konda. So keret nekere bichu ko kakimut icheket koba tulwet barak. Tab koit tulwet barak kotuiyo ak Jehova. Kotab kotuiyo ak Jehova ko kiek tuyoni kiit nekiwal kabwatutik ak sobonwekab boisiechu 87 Musa ak Aaron ak werikchi. Ko kingakwa Jehova kotuiyo ak bichu, ikose eng kurgotichu ingisoman 10, 11, 12 kale kiit ako kiker koita nekilel nekure Sapir nekisengwetiet inendet eng tainyi. Akimatwa eunekchik anan komoti amu lilindo nebo Jehova. Ingen ile eng lagokab Israel ko kinekit Jehova nebo kung'ut. Ki lilindab Jehova ko kitoror mising. Ako kingorikyi Jehova icheket ko kikere itondab Jehova nekimni. Meterani uyo lo Jehova. Tabisa chito kotikas ile uyo kun mosir monjokut saen yu. Akinye ko kinekit Jehova nebo netos okatkei. Musa sinyen kakoba tulwet kotuiyo ak Jehova. Nakatotokere itondab Jehova kokose kutit kwame logoi ako ng'ololdos ak Jehova. Takolen kotoben barak kokere kipsengwet nekakorik ak lilindab Jehova ak torornatetab Jehova.
ko ngisomanat komwoe kele kikiib amitwogik. Mono ale king'ete amitwogikab Jehova anan king'ete ano amu moimwoiwech sirutikab Jehova. Kekochi amitwogik Musa ak kekochi Aaron ak werikyi ak keamis. Amune sikeamis eng taitab Jehova ko kanyo kobor Jehova tilyandit nebo kondit. Ingen chi nekatachin oamishe tuwai koakonin chichoto kondit akeyanin akakochamin. Makoi konin chito amitwogik komachamin. Makoi konin chito tuguk chiyome komabaibai akokanyi. Kankochi Jehova tuguchu amitwogichu lagokab Israel sikobit konai kole Jehova ko toror, Jehova kobo iman. Eng kong'asis nikimi lagokab Israel nekure Middle East nikibo tai olekinye eng sirutik chetililen ko kingoamishe biik chesire 2-3 ko kiiboru tilyandit nebo koshinet, nebo chomyet, nebo kalyet. Ako kiiboru kole ingwoamishe ak bunyong'ung ko kainyochi kat inendet amu amisyono koomishe tuwai akokatkei koboru kele kaonyochigei kat tengekwogik anan lelutikwok chekochomotindoi. Amitwogik eng kong'asis nekibo tai ko kiwole sobonwekab icheket tugul chekait ikorta nebo amishet. Ako chi age tugul nekait amishet ko kimwoe kolen ameche toretet. Ako toretono atindoi toretet nebo nyoetab kat. Sikobit kotyaga muguleldonyu ak sobondonyu singawendi atindoi kalyet eng sobondonyu tugul. Ako chi nekaesyo kwo ikorta ko kikimondoi kobor kole chichoto kaesyo kwo ikorta komatindoi tilyandit ak inendet nekakurso. Na ile kakurso Jehova eng yu, kokur Musa ak kokur Aaron kolecho bwa kursetab Jehova eng yu ak ipkokochi icheket amitwogik ak kwomis koboru kole korok netai kandoichu kakimut eng taitab Jehova kokitilil icheket sikobit konam tuguk chebo tililindo chebo Jehova amu tilil Jehova, bo iman Jehova ako toror Jehova. Kokotomo kotoret sobetab biik che kiptengekinik ko kinyolu ketilil Musa, ketilil Aaron ak lagokchi. Sikobit koendi kwae tisoinatet eng kapkorosut ko korok netai kolibwoben eng taitab Jehova. Angot ing Nandi anan ko biikab Kalenjin, kapkoros ko kimakoendi chi nekimakolibwob. Kibendi biik tugul chekilibwoben. Ako chi nelibwob ko kiibor kole kikiyanyin chichi ak kimakotindoi korot nesirimut nemuchi kemwaitae kele ya. Ko tisindet age tugul ko kiteleli eng taitab Jehova ak biik sikobit kotoret icheket akobor imeindab Jehova. Kiib Jeiso ng'olyondoni eng kanetishenyi nikitindoi mising ko kanetishet nebo arorutiet nelel. Ngisoman kitabutab Luka 5:30 komwoiwech kele kiimak biik mising ko Farisaik. Che ki Farisaik ko kimeche konai kole kaamishe ano Jeiso. Ko kiwo Jeiso ane akwomis ak chitugul. Kinyor amune sikwomis Jeiso ak chitugul ko kimeche koburkei ak biik sikobit koityi icheket akosor akonyochi kat icheket akokochi icheket yetunet. Maketab Jehova ko kimwoiwe mising Jeiso ng'alalet akobo mesetab Kiptaiyat anan ko Pasaka. Kele yoome Pasaka eng betusiek tugul koborwech Pasaka nyoetab kat, tililindo amu ya kipchei makatiat nekiyome anan keunjigei kelyek acheke eng acheke eng betut nebo betutab Pasaka. Koboru tilyandit kele kakenyochigei kat acheke eng acheke ak kakonyoiwech kat Jehova Kamuktaindenyo nebo kipsengwet. So amishet nekiyome makatiat koboru korotik eng bortab Jeiso. Korotik anan divaik chekiye eng betutab Pasaka ko kiboru korotikab Jeiso chekitortoi
sikobit kokonech nyoetab kat nebo tengekwokikyok. Noton kikinet lagokab Israel akinye akobo kayomiset ak tuguk chenyolu kobor tuguk chebwone eng tai. Amu makatiat nekiame lagokab Israel ko kiboryin akobo Kristo Jesu. Kingwam lagokab Israel mana ko kilechi ni ko makatiat nekabunu kipsengwet. Makatiandani kiome onyoru sobon ak onyoru kamang'unet. Ronjanyu korotik kole ngoe korotichu chekakisebi amu kimokoe kikise tugatukik chebo kapkurusut neiboru kele kakesom nyoetab kat akobo bichu. Ngisoman eng kitabutab Korindoik 11 23 akoi 29 komwoiwech Paulo komie kole yobwone meset orikyini meset nebo kiptayat onai ole ing mugulelwekwok otindoi nyigisindo ako nyigisindo notindoi ko tengekwokikwok. Yobwone mesetab kiptayat osome nyoetab kat. Komi chi nekilelchi anum age ko betunotok imuti taban chichotok kilelchi ak isom nyoetab kat ak iunji kelyek akwa makatiat tuwai akoe divai sikobit kobor tilyandit nebo koshinet ak nyoetab kat nebo nyigisindo nekiotindoi ak wegen kakwege. Eng let kakanyo kokes ng'olyondoni komwa kole eng sobet nekitindoi ko ki lagokab Israel, lagokab Jehova. Kou Musa ko mele kitilil Musa nekimoibutyi tengek, kinyolu korok ketilil inendet ak ketilil Aron akine ak lagokab Aron. Ak ketilil boisiek chu kai 87 ak ketilil lagokab Israel. Kingemwochi lagokab Israel kakas ng'alek cheng'ete Jehova kole kiyoe. Lakini maikuyo kole anga mwaet nebo kutit ko maut boisiet nekiyoe. Ingel muche komwa chito kole uye kiasiku moe tengek. Mutai kitigin kakwa chito tengek. Kole chito kabisa uye kiasiku ingel ile imuchi isiku imwoe kityo lakini kutit ak ng'elyepta kotokoya. Tokowiru ng'elyepta nenyigis nebo kut. Imuchi iwiru sokotobot chito age ile kamang'unono ng'oliondono kamang'une kutitab anum ne Kristianindet anan kamang'unono. Muguleldo nebo sugulet kesome Jehova konyoiwech kat tengekwokikyok chebo orit akotilil ng'elyebwekyok sikobit ngelen kemwa neya akong'wan eng chito age kemwoe neanyiny ako netangus nesoru. Maketab Jehova notok eng sobetab chi age tugul. Notok nekonech kamang'unet kenai kele anga sigunenyo nekitoche eng Kristo Jesu kekonech sikobit kenyoru tilyandit keiku agenge ak Jehova ak keker Jehova kimni. Amu ng'olyoni ng'olole eng Jumatatu ko keker Jehova. Ko keretab Jehova eng Musa ak boisiek ko kitilil mugulelwekwak sikobit koit icheket chekoito ng'alek akoik korondisiek chemwoe kutwet nebo ng'oliotab Jehova ak torornatetab Jehova. Tos mi chi netese ng'olio? Ngokochi kiboityo nerubei. Bas kongoi eng kanetisiet nekakenyoru. Ng'alek cheechen iborwech akobo maketab Jehova ngajek. Kimiten betab kwen kasi neng'ololi kole kimnatetab kasitiet. Ng'oliot kekasit ko kakekas eng kiboitinik chekendounenech kong'ololi akobo lagokab Israeliek komwoe akobo ng'oliotab kasetab it eng kutit. Ngasoman eng kitabutab Komong'u 19:7 komwoe ng'alek cheuchu. Kale kinyo anyun Musa kokur boisiekab bichoto akotekyi ichek ng'alechoto tugul cheking'otyi Jehova inendet. Akiwol biik tugul kibagenge kole kechoto tugul kamwa Jehova. Akiipchi Musa Jehova ng'alekab biik. Akilenji Jehova Musa kero anyonjine boldet netui sikobit kokas biik ye ang'alalun akoyanin akoi. Ng'oliotab kekasit
ko kangwa Musa ako tekchi biik ngalek chikakachi Jehova. Kole biik kikase it ng'oliotab Jehova. Ko kangomwa kole kase it ng'oliotab Jehova kowektakei Musa komwochi Jehova walunetab biik, komwochi kolechi kakoyan biik kokas it ng'oliot kou karoneng'ung. Kolenjas Jehova Musa anyon nenjinin eng oretab boldet netui akong'ololun sikokas biik akoyanin akoi. Kinetkei tuguk eng yu chetai kichekangokoyan lagochep Israeliek kole kibendi keyoe ng'alechu kotos kiimuch koyai koek tebutiet nekateb lelian akoketyin akoleni tos yekiyan kele kiyoe kwamune asimakiyai anan tos yekiyan kele kiyoe keyoe tos kingoyan lagochep Israeliek kole kiyoe ng'alechu kang'ete Jehova ko kiimuch koyai koek tebutiet nekitebegei achek rani kikinetege lagochep Israeliek. Ketebege ng'oliot agenge kityongon nekilechinigei tos yekiyan anan komiten kiyan ng'olio nekakeng'atech keyai kakokon kipsengwet ng'alek chenyolchinech keyai asikobit ketebie kibagenge ak Jehova. Ko tos kimuch keyai ko ki biik kelechigei kitinye nyalilatoshek chechang, makimuchi anan makitinye kimnotet nekimuchi keyae boisionik chekakonech Jehova. Ako eng yu ko kakonech lesson kito nekinetigei rani kele kitindoi habari njema. Habari njema koni kele makonech Jehova kito nemakimuchi keyai. Ako kito nekakonech Jehova kole oyai kokonech kimnotet nekimuchi keyae boisionik chotok kang'ate Jehova. Eng oret age kenai kele kakamite kityo kebeberta kitikin nekemokenech asikesuldae tuguchu tugul. Ngikuye akitambuan kiotok kimokenech komamite kiy nemakimuchi keyai nekang'ate Jehova yekekasit eng oretab kasitiet. Netai konyolu kimong'u Jehova kenai kele inendet nekiyai kipsengwetishek eng ng'ony ako yautik achek amakimuchi keyai kiy ngotko ma Jehova nekonech kimnotet. God empowers us. Ine nekonech kimnotet nekiyoe boisionichu. Kale ne eng kitabutab Ezekiel, maotiot Ezekiel 36 kaitenet 26 akoi 28. Kole 26 akona kokeny muguleldo nelel akande ak tamirmiriet nelel akoiste muguleldo neui nebo koita eng borwekwok. Ng'o nekayai surgery nebo mugulelwekyok eng yu? Keker ko Jehova inendet. Memuchi kimugulmet koyai surgery nebo muguleldonyi kocher muguleldo nebo koita yeityo konde muguleldo nelel nebo banyek nekose it. Muguleldo neindoi Jehova ko muguleldo nekose it kutitab Jehova. Ko ngotko mekonugei asikobit keyai surgery nebo muguleldo sikekonin muguleldo nelel nebunu kipsengwet komamite kasarta neiwendi ikose it akoi yeku kityo nalen techobichu eng kutuswek buch akoi mugulelwekwak koloen eng ane. Nengemwochi kelechi kokasit ng'oliondoni kole kakekas ak kipkeoe lakini ngep kele ngero kokabwai kiptebotoi. Amune? Amu machamda mugulelwekwak kochomchi Jehova asikobit kochi surgery asikokon muguleldo nelel, muguleldo koisto muguleldo nebo koita akokon muguleldo nelel nebo banyek. Koiteni 27 eng Ezekiel 36 kole akande ak tamirmirienyu akakonak obendate ng'atutikyuk akorib kirwogutikyuk akoyai. Yekakinde tamirmiriet netilil keisto muguleldo nebo banyek nebo koita. Yeityo kinde muguleldo nebo banyek nekose it neilei, muguleldo neilei nemami laset, nemotindoi lasetab kei, nemotindoi kotororetab kei, neiming'inityigei eutab Jehova akobutyin kelekab Jehova kasarta age tugul. Ko muguleldo nekose it nitok. Nekale yanda akas nyu nitok kale obendate anyun ng'atutikyuk. Konyumnyumit bendatetab ng'atutik kebendate ng'atutikab Jehova. Biik chechang kokere ng'atutikab Jehova ko masiget. Kaek masiget amu karibe borwek. Kaek masiget amu makiyai surgery nebo orititab muguleldo sikinde muguleldo nelel. Konyikisitu ng'atutik kolen Jeiso onetanagei amu wisis chogin yu
Kung ye bilen ni muji ke jugu tap Jeiso, ko nyigisi ne tom ke ile jiga, ko nyigisi angolen weses. Kaka tom ga isa jari, ne ba mugulel do, aso bit ke gonen, mugulel do ba nyek, ne ile, ago Jeiso, ne lo ay nendet milana ta naga taynye. Kegre gay to ke bioso na le, kiwe di tenga, ko nyap ke nyoro ngore ta gele joye, lanje ko ne lifti ke iwe tinga. Ep ko mi medut pe gara ko mi tagarit barak. Muti agon amme gomma golo mas gitu barak ago muti garit nata ago tepte garit ke labate go ni tinga mungi como tu go mungo la mi te garit ago lo be kemma ge legi mi ngizo age la mas gitu ga ginyi ti kiet ka tom ge muratan mugul be kyo ago nandi ne tagne ore ne goite ne gong ne goite ne gong ko bongo kalo go ngunge ko ka mo go no ge kalo gi goite ge tayat ko ni Nabalit. Kale paisyen nyo, kale, no, kotom kay nabalit nga kale, nga ada mo ay bugoy ko tagom nye, ako ba niya latte tap chito. Kale, kikimanak ta tengek, kamen nyo. Kole, kika itul, ya ityo. Ama ko nyaljin tere tap kusunggot. Kale ko magay Jehova gara, kwa gasit. Amuin ke Jehova kole, maije kia egita na magay, ago, yegon ge biju. Kogona gay ay nguritin wa tugu kyo magay je ko yai amu nyam chogin nyu kala be chen yo ko getel ke yan ke gasit agis benen no to gitte ge magane ketel ke yan ko kayanet ko ge gonu ge ko gi ko di ge nendet ko yai mageni ngurin nyo ki goite nyalo na ten nyo ko bay nendet kala asugo gonne kim na te Geso man kita boleh kita rehat sih, kita buat kurindek na bayang, taman na bayang, ay tini taman, kamo wala, natakan yun, abay, engyaro na to siya, engwanin nuek, eng kagisyo siya, engusisyo siya, eng diritin nuek, abak Kristo. Amu ya nyalo lat ko yotok anyon yaogi kaga yigimite ke nyalo toshe gaga yigimite wo giptenge gine ko gasarato ko gimen en Kristo amu Jeiso na ga etade ko inende tugu tugul engoritin ya ama obe ta kuso magase ko tos mi jine ndo tegu en peduta kwengase Ara moro ka kangi main ngoliono na keboisien hapa Uingereza na kile surgery ko ngoliot ne kilen ing muguleldo nyon ne kikiyai ko kikiyai tech mugulelwek chebo koik amune sikemwa koik ko matanyumnyum kemete kit nekingen kele nenyon nekararan angot akimwaun ile noe tap kosirto nakamwaun ile he ara makaoma aking'etu ak nokong'ung nekonye mawalaksei ko amune sikemwochi lagokab Israel nekale Jehova eng kitabutab Ezekiel 36 ko kale Jehova awale mugulelwekwok waletab muguleldo ng'yu ko mutech ak kinyokomnyumnyum barwetab Paulo nebo Philippics 2:13 akobo ngoliotab kasetab it kamwa ngoliot neuni eng Philippic 2:13 amu Jehova neboisie eng kokwek siomach akoboisie akine akobo magenyi nemie kale Jehova neboisie eng kokwek amune sikomwa Paulo kole Jehova neboisie eng kokwek ko kamwoiwech kele eng sarunet ko maacheket lemang'une sarunet sarwech Jeiso neboisie eng achek nakanyo Jeiso inotok nyokokonech maket amu makani kakonech kale somach ko maket komele bunu chi korok netai komakitindoi amunes nekimuchi ile chi kosiku amu kikisiktech tengek ak kemi emetab tengek ak keyoe tengek ingelen ketyem keistoegei tengek
ko kikee beek chebo tengek ipkoek sobonwekyok tengekto. Ko ngelen ketiem keyai nemie kolen tengekto achicha amu kikomeny oritito mugulelwekyok. Imuchi itindoi maget nilen oyomeche oek kristianin to iyemeche akiligei awo kanisa, lakini tab koit betutab sabato konyo korot nekalechin kalen angot kisoe angot esoe ngoingung kososo kose Jehova sautik kokoni inyalul nemaiwendi konotok kamain kalamu Jehova neboishe kokwek siomach akoboishe akine akobo magenyi nemie. Anga kasetab it ko konunet nengete Jehova sikobit kowalak mugulelwekyok kotangusitu keipchi ngolyotab Jehova akiyan komamagenyo magetab Jehova nekikonech eng miendonyi ko akiyan aketach Jesu. Kongoi mising. Yekibendi betutab kosomok kasi komwoe betutab kosomok kasi kolen eng kwenutab bikyik. Keker Jehova eng yutok ko kityem konet biik eng ortinwek chechang. Agenge nekikere eng yu kekere Jehova kingobwone ak lagokab Israelik ko kimuch koborchigei kole mi koboto eng oretab boldet. Nekas kele ki eng kemboi ak bet ki eng bet komi Jehova eng oretab boldet. Kouri ichek, kondochin ichek, koker lagokab Israelik Jehova komi koboto ak ichek ni. Eng kemboi komitei eng oretab maat. Koker lagokab Israelik Jehova eng oretab maat komitei kibagenge ak ichek. Akale sirutik makiisto boldet amakiisto maat eng kakoshekab bandab lagokab Israelik. Kiker Jehova ne angot ngano kitindoi nyalnatoshek lagokab Israelik. Angot ngano kitindoi kaimutik ak maoni cheterchin chekimeche kokirinde Jehova kora. Ko kitebi Jehova kora eng kwenunwa amu rirgei nebo Jehova nemameten akot chemi nyalilda angot ndekiptengekyot amu kinyonjinot. Kikiker akot Jehova koborugei komitei ak lagokab Israelik eng erenetab sukunwet nekikikartat. Kikartat asikobit age tugul nekasus erenet akonyal konyorchi yoto serunet ak kasobet. Kikiker kele angomi kwenunwa chito nekenyorchin kasobet kobor akobo kipsengwet nekimite eng kwenutab lagokab Israelik. Manot kityongon kitestai kobor eng oretab Jeiso nekakesich lakwet kele kakesich Jeiso Emmanuel kale yekiwai koni mi Jehova kobotech. Konyo Jeiso ko Emmanuel ak inye kekure Emmanuel. Kele Emmanuel ko ne? Kele mi Jehova kobotech. Kele okero arwetab Jehova nebet eng akwakikab biik. Kele mi Jehova kobotech eng oretab Jeiso. Akoi nguno kemwa kele mi Jehova kobotech akot eng oretab tamirmiriet netilil. Ker tuguk chetikei kipsengwet. Akoi nguno kotesetai komi kobotech akoi rani. Mamete chi Jehova amametech. Acheke kityongon ketil anan keeshe ketebi koboto Jehova. Andabuki koborwech Jehova eng ortinwek chechang akoi kasari. Kale eng kitabutab Komong'u 25 koitenyi ko 8 kolechi as lagokab Israelik asikobit anai ole amitei eng kwenung'wong kolechi otekwo kapkorosut koite 8 ak ingotekwo ole tilil siameny kwenunwa. Nitoni ko kapkorosut nekakeng'alale kong'ete kiboitinik chekobo tai. Kolechi angotekwo kale kimeche Jehova koborchi lagokab Israelik eng kit netogu eng konda kole mi inendet kwenunwa. Kale angot ngano kiakoniritu ortinwekwak eng kasarta age ko kale amu tengekwokwak ko kale komi Jehova kora koboto ichek kwenunwa. Notok amune asikekei kaptisisiet asikobit yeibut chi eng oret eng tengek age tugul nekabitchi chi kowendi kaptisisioni akonyorchi nyoetab kat yotok amu kiyotok kikiiti ko the presence nebo Jehova komite eng kapkorosuno. Kale amu rirgei nebo Jehova ngana kikunuren ortinwekwak akoek kiptengekin akwae tuguk chekakwai ko kale kitebi
ekalutab Jehova eng kwenunwa koboruge Jehova komi eng ekalut asikobit koek yutok ole kemwechin eng betusiekab tiritindo eng betusiekab tengekwogik kemwechi yutok asikenyor katiaget nebo sobonwek, katiaget nebo kabwatutik. Amu yakenyorun katengektangung ko kakimung'un eng kabwatutikuk, kakekonin kalyetab kabwatutik, akakekonin nebibwat iyai kit age ne mutai kokayochi chito kit nemie. Ko kiek nitoni kapkorosuni ole kikilechi Musa kotech ko kiek kapkorosut ne kimite Jehova kwenutab lagokab Israeli. Kakisoman eng yo eng koitenyi ko eng Matayo ak eng koitenyi 23 ko kakemwa akobo ng'oliotab Emmanuel. Nakile okero manache berkeiyat ak kesich werit ak kekure kainenyi Emmanuel yekiwech komi Jehova kobotech. Kale kang'ololwech angot ngano eng koitenyi 18 eng nono eng koite 8 nakobo ngotekwo kot isomeni kong'etegei koite 8 akoi 40 eng kitabutab komong'u. Komwoe kobor komie kotike kakichut orit kotike ng'oliot kobe hekalut koboru kole kimwa Jehova Musa ole kitektoi hekaluni. Koingap komwochi ole tektoi hekalut ko komwochi tuguk chekindoi orit. Kimite akot eng oritab hekalut inyoru komite moingetab arorutiet. Ako moinget nebo arorutiet ko kikimwochi Musa ole kitekta king'aa kinde korok kakwautik kele kakwautik cheteche kele koindo tebesindo ak ne ak koindo tugul ak kwa barak kemwochi Musa kelechi ole kitektoi moinget nebo arorutiet ak kelechi yekaitech komi ketit nekikile ne shit anan something kale mi ketit nekimkochi yeityo kelechi ilikte ketotok ilige taabu kikilige taabu kotongiro moingetab arorutiet kobo taabu. Yeityo asanyone kelechi namanyun moinget eng ng'atutikab arorutiet chokonin inam akinde moinget notok orit. Kelechi atya ichop kerwet nebo rirenet asikibet kinde barakutab moinget notok. Iker tuguk cheechen chekikimwochi kosubkei ak ng'oliot nekakon Jehova. So kikimwochi ole kindoi kora makatiat nemakinde mermerek ne notok kibortoi kotok kobo bortoab Kristo. Ole kindoi taishek kelyekab taishek ak ng'oliot nekamwa ole kindoi moingetab arorutiet. Kobor kole kimi lengo amune asikobit kibor ole kitektoi kinde kakwautikab hekaluni. Amune neo ko amu ki hekaluni ko ki urwet nebo hekalut nemite kipsengwet. Notok amune asikikiborchi ole tektoi ak kakwautik. Amune asikokiib nekergei ak nebo ole mi kipsengwet konyo ing'ony kosobit kinetegei. Amu ngano kimwoe kelen kikokeskei boisietab hekalut nemite ng'ony ko kikokeskei kanetisiet nekikinetene amu kikimeche kiborwech akobo hekalut nemi kipsengwet neboisie akoi ra. Ne notok tisindet neo nekimiteu Aaron ko kiwalak akoek tisindet neo nemitei kapkorosut nemi kipsengwet nekikure Jeiso. Tisindet neo neyoe tisindotet akoi rani akobo ichek chekose it chetindoi ng'oliot kobo kasitiet nebo imanda. Komwowech bukuit eng yu koborwech kole ngano kikilechi tech asikobit ameny kwenunyo ko king'ololu komwa kitabutab boisionik nga ameche asoman boisionik tisab. Kitabutab boisionik tisab komwoe ng'oliot neu ni kale tisab koitini 48 kale ako mamenyei inendet netoror mising korik chekiyae eunek kou yemwoe maotiot kole ng'echerenyu nebo laitornatet kipsengwet ak ing'ony
ko ngejeretab kelyekyu. Tos ote kwo kot neu ne mwoe Kiptaiyat anan ano olamung'e. So keborwech ake kole kingeteche kaptisisioni komelen kele kaming'in Jehova kotee kakwautik chebo kaptisisiet neimuch kwo orit akomeny. Amu Jehova komayamei komeny korik akot chikikee eunekab chi yoindetab kipsengwetishek eng ng'ony. Lakini kini kityo ko kiarorutiet kobor kole ami kwenung'wong eng oretab kaptisisiet nekakonok asikobit koek yutok ole keng'olole, asikobit koek yutok ole keyae kanyinyet koboto ami kwenung'wong. Andabuch ko kale mamenyei Jehova korik anan chikikee hekalushek chikikee ne eunekab biik. Kokonech ng'oliot nekakiker kokonech kotese koborwech kamanutietab kapkorosut nemi kipsengwet. Ne olindok ko ole menye as inendet ne kiyae kipsengwetishek eng ng'ony nekakiker Jeiso komite hekalunoto. Kokonech ng'oliot nekale eng koitet 8 eng Ebrainik 8:1 koleche kitinye tisindet neo nekitebe komostab eut nebo tai. Kale kiboityot nebo tuguk chetililen ak emait nebo iman nekilume Kiptaiyat ma biik. Nitoni ko keborwech akobo kapkorosut nemite kipsengwet nebo tisenatet nebo Jeiso. Eng koitet eng sokol eng Ebrainik 9:11 kole ako Kristo yekingokakonyo inendet tisindet neo nebo tuguk chemiach chetun bwonei eng emait neo ako kakesunetab kei kosir masoma ngosomanak. Kale ako Kristo yekingokakonyo inendet tisindet neo nebo tuguk chemiach chetun bwonei eng emait neo ako kesunotkei emait neo ako kesunotkei kosir. Yes, very good. Kale emait nemakiyae eunek, kale yekiwech ko mabo kipsengwet. Keker Kristo anyun inendet nemitei eng emait nemakiyae eunekab chi, emait nekesunotkei nemakergei ak emait nekikilen mitei Jehova ngwenunyo. Kale emait nemakiyae eunekab chi, kale yekiwech kele emait nebo ng'onyuni, emait nebo kipsengwet. Keker kokesugei boisietab kaptisisiet nebo ng'onyuni yekingap kikartat Kristo akemwa eng kitabutab Mathayo 25:1 kele kibetak anget ako keskei boisietab hekalut nemi ng'ony akoek Jeiso tisindet neo eng kaptisisiet nemite kipsengwet. Kokonech ng'oliot nekaleche nyolchinech kityo keeku chekasei ak yekikasit Jehova kale kotesetai komitei eng kwenunyo kwae kaptisisiet kokikanyo koborwech komi kwenunyo eng hekalut nekimi emoni koboru inenech boisiet nemite akot ng'uno kaptisisiet nemite barak. Keker Jeiso ko agenge ne mitei eng kobotech eng oretab tamiret netilil, mitei kobotech egosiek tugul amu kingwo kole awendi akayokwokto bimiriet asikobit ami koboto. Asi age tugul nekasei akong'ololchi Jeiso akotuchi milenyi kale keisto tengektonyi anan ketuch tengektonyi eng kaptisisiet nemi kipsengwet. Aikeskei boisietab senatet kale kochorgei Jeiso anyun kowek kokakorek ngoriet nebo tisenatet akolach ngoriet nebo laitornatet. Yeityo konyolchi kanisenyi nyokomut ichek chekikasit inendet akoi yetunet. Chi netesei anan ko netebei asikobit akoi mwalimu nerubei. Jeiso kotindoi kebeberwek somok eng sorunetab chi. Ng'oliot neking'olole eng rani eng taunet kokamwoiwech kole kikon Jehova leu lekitektoi hekalut nekitai.
neiboru kele sarunet nekinyoru ko ki kiptengekinik achek ko sarunet nekingete Jehova ma achek. Makityem ing kimnotenyo kesorugei. Kasorwech Jehova ing miendonyi. Kokanyo kobor ing yu kole Jesu korok netai ko tisindet. Ngotile Jesu ko tisindet koboru kele tisech eng tengekwogikyo kokakiyan inendet. Kanyo koborwech kora kole Jesu kokonech kimnotet nebo kasetab it. Sikobit kecham ak keyan ak ketach inendet kokonech Jehova kimnotonoto mabunwech. Yekakonech Jehova maget kekasit inendet, kesom inendet nyoetab kat ne inendet ko tisindet. Jesu kokatele kokeny ko kirwogindet. Inendet neirwochi eng kotini nebo kipsengwet ak kotini nebo ng'ony. Amu kitindoi kirwogik, ngailel akakonamin lelutiet, ko ngiwe kotini akongenin chach ne kirwogindet netebe ng'echeret eng yun. Kora katile kesit, kotile kesit kosarun inyendet amu ingen. Jesu kokatelel ko kirwogindet akotelel ko tisindet. Nebo let ko Jesu ko inendet ko laitoriat netun nyonei konyokolaitorani. Ing ofisishek chotok somok ko keborwech kele anga kitindoi Jesu netugul eng achek. Nengeyan inendet kengen kele kitindoi kirwogindet. Nengonyo setani akong'wererech akolechech kiolel ketindoi Jesu netisindet nekikotisech nemakokere tengekwogik amu kinyoiwech kat. Ako kikonech maget kesiku. Ingen kito nemoingen setani ko kit nekikure sikunet neinyendet. Amu ngokerin setani iyoe teitye amut komengen setani kole titesetai anan koisiku. Amu noto nekikung'e ko ngesiku nguno aketach Jesu akakenyoru maget kokakenyoiwech kat eng inendet akakeiku lagokab Jehova. So makigetyigei kony keyaityo eng sarunet nekikekonech. Kongoi mising. Kongoi. Komut kemitei baada nebo Sabato ketuye eng kapchi eng Sabato koskoling. Kokong'alal ng'alek cheechen chekokitebegei akobo Jeiso kele tos tuguchu kikose kele bwonei kobwonchinech nguno. Meche kobit ng'aliotab kasuldaetab National Sunday Law. Meche kobit tuinwek chebo kakile global warming. Kakile meche kobit nejelion chemakealdoi makele tos achek ko ki kristianik ko tos nyoljinech kiyweisie. Tos nyoljinech kiywei kele asikeyai netya anan ng'o ole kimuchi kemwechi. Koking'ololso ng'alek chechang cheechen. Lakini eng let kelechigei anga Jeiso ko tugul eng tugul. Angot ndeyai korot age tugul nemeche ayai ine komami. Yeikochigei Jeiso kale ko inendet ko kimnotenyo ak ole kimwechini. Ngot komi kebenet neindoin kongen kole nden kebenet ngoro ekosiechot. Ngot kobo kemurmuren eng mesumenut ko koking'alal karab keng'alale merecho somok chekiba maat. Ko kokilechigei angiit ma merecho somoku ako biik chekioktoi ko matokoit ma. Kitya maat nekibo bichu ko kioktoi ko kinyorundoi maat ichek neo kot kobar amatokobar chukit akoi maat orit. Keker kele angikoi Jehova bichu kimnotet ak ribset nesirtoi kot koit ma icheket amaololyo lakini biik kikioktoi kobek eng oret komis maat. Kobor kole angaga yekibune mastinwek ak uinwek ko ngoikochigei Jeiso kotugul eng tugul. Kwa hivyo kasitiet ko kikochigei Jeiso. Kwai Jeiso kebertanyi. Sarunenyo ko kikonech buch ako nyolu ketach eng oretab kasitiet kekonegei asikobit kwai Jehova magenyi eng oritab sobonwekyok. Eng oret age ko komuratan sobonwekyok asikobit keigu chetononiotin eng inekosiek tugul. Karibu Evelyn. Kongoi. What a coincidence. Kokidiscussen akichek yesterday something neu noto. Wow. That was the Spirit of God moving. Our afternoon after lunch. Amen. Kongoi eng kanetik chekakobwa chekabo tai kebe ako kakokochi Jehova
Musa akobo tetutik ole kitektoi kapkoros, measurements ak tuguk tugul. Jehovah ko master plan, musogindet neingen tuguk tugul ole kiyoitoi. Kakochobokis as measurements tugul ng'o neteche kapkoros. Kebe kwang'an kasi nemwoe kolen kinyit tamirmirietab Jehovah. King'at Jehovah Musa akobo tuguk tugul chebo chobet akobo boisionikab kapkoros. Meche ketekso ongesoman eng kitabutab Komong'u, meche kiro chito nemeche sikoboisie Jehovah kotech anan musogindet nemeche kotech kapkoros. Tos ya itinye a plan kainyoru imeche itech kot ko kaichop plan tugul komeche kainyoru binyoru the architect kokonin the plan nebo kot. Ko kakekas measurements tugul kikikochi measurements tugul Musa. Ko ng'o as nemeche sikotech? Ngesoman Komong'u sosom inyorchini kitabutab Komong'u 31 koitet 1 akoi 18. Kala king'ololchi Jehovah Musa kolenji, Kero, kiakur Bezalel amwa kainenyi weritab Uri, weritab Hur nebo oretab Juda. Kairo, kakomang'as chito nemeche kekochi. Kata kiy nekilen contract, lakini ni ko ma contract, ni ko appointment, divine appointment nemeche kokochi Jehovah boisiet Bezalel. Kale kakur kainenyi akokochi tamirmiriet. Meche kenai eng yu korok kele kotab Ur anan laindab Ur ko kinaat mising. Ni ko mochokoret nekibo Ur. Ang Ur inendet ko kengen tugul kele ki boiyotab Miriam, chepkametitab Musa. Ko kilainat ako kikonyitot mising nikinaat mising notok nikimong'une Bezalel. Ngetestai eng yotok kala kanyit inendet tamirmiriet nebo kamuktaindet ak ng'omnotet ak kakuyet ak naet konai ole teptoi boisiet age tugul nebo musoknotet. Kaikas anyun eng tai eng tamirmiriet nitok ko chito nekikere nekakekochi Jehovah tamirmiriet, ma nebo maonatet anan nebo tisonatet. Nitok ko siret netai nekakiro ko chito nekakikochi tamirmiriet netilil asikobit koboisiechi Jehovah eng oret nebo eng kapkoros. Kotech kapkoros kala kokochi ng'omnotet. Kesoman eng yotok ak naet akobwat ole yoitoi boisionikab musoknotet sikoboisie dhahabu ak fedha ak sugunonik akowai koik chekitetyin kelengonik akoyai ketik akoyai boisiet age tugul nebo musoknotet. Eng musoknotet eng biik chetekik ko kiawe gaa last year baro kokotech biik korik chebo kwong'ut. Ko architects kobendi sukul asikobit konyor qualifications ole kitektoi. Lakini ni ko nekakur Jehovah kainenyi akokochi naet, akokochi kakuyet, akokochi ng'omnotet asikobit kotech kapkoros. Ale kamwa kainenyi. Ko kindakakokochi notok kobor kole ngokurin Jehovah komakurin kityo lakini equipenin. Konin all the tools. Kakokur Bezalel ako equipen kokochi naet nebo musoknotet. Mami ole kekere eng yu kele kiwo Bezalel sukul ako konyor qualification anan konyor degree nebo musoknotet, lakini kikur Jehovah akokochi naet neimuchi koboisie tuguk tugul. Eng emoni eng keteche kot komi kekure asikomi chebo plumbers chenyokochobe chebo beek, komi chenyokochiti, komi chebo baoinik chebo teksetab baoiyot. Ko eng oli kocham akere mising ale cheka specialisan chebo tools koter, lakini kakikochi tugul kale sikosich naet nebo cheboisie dhahabu, sugunonik akot ko ole kichongondoi baoiyot ko kiequipen kikochi chotok tugul. Kaitet 5 akowai koik
chekitetyin kelengonik akoyai ketik akoyai boisiet age tugul nebo musoknotet. Kero kalewen ane Oholiab koboto inendet weritab Aisamak nebo oretab Dan akande ng'omnotet mugulelwoekab tugul chetinye kakuyet sikobit koyai tugul chekang'atin. Kaikas notok kande kakikochi Musa measurements tugul korochu kakekwei atya kakekur Bezalel ak kenyi tamirmiriet inendet atya kocheng Jehova kora Oholiab kotoret inendet ak biik alak chekitoreti eng tekset. Kaitet 6 akoi 8 komwae kole kero okay kasoman yotok. Kaitet 7 emait nekitekyin ak moingetab baornatet ak kerwet nebo rirenet nemi barakunyi ak tuguk tugul chemi emainotok ak meset ak tugukchik ak keldo netilil nebo tait ak tugukchik tugul ak kapkorosut nekibele nyamdutik ak kaptisisyet nebo tiseiwek chekibele ak tugukchik tugul ak tabet koboto ng'echerenyi netebee ak ngoroik chekisale kokororonitu ak ngoroik cheitobonotin chebo Aaron tisindet ak ngoroikab werikyik sikoboisie eng boisietab tisennatet. Kaikas specifications. Jehova kotinye tetutik chelititen. Jehova komau chebo biik. Boisionikab Jehova ko boisionik cheter. Kaikas ing yu kele kiter ngoroik chekilochi Aaron tisindet neo ak ngoroik chebo werikyik ko kiter kora ak mchoro anan olikikichoptoi. Kikere kele cham kakere eng pichait ko kikibor ngoroik chekibo tisindet ko kitinye choranutik chekikororonen mising eng teket. Kala ak eng yoto kora ngetestai ngataune kony kaitet 10 ak ngoroik chekisale kokororonitu ak ngoroik cheitobonotin chebo Aaron tisindet ak ngoroikab werikyik sikoboisie eng boisietab tisennatet ak mwaita nekiilse ak nyamdutikab tuguk cheng'uu cheonyiny chebo oletilil. Yae ichek kou tugul chekang'atin. Kaitet 10 okay. Eng yoto kakekas tuguk tugul chekimwoe Jehova akobo kakolewen Bezalel ak Oholiab kotoret eng tekset. Kokateb ing yo sirindetab lesson ing yo kole soman kurgani ne kurget nekasoman noto komong'u 31 kaitet 1 akoi 18. Kale ne teret nebo kamanut nekikon Jehova asikosulda tetutik tugul chebo olekichoptoi ketech kapkorosut kokaoker ing yotok tugul chekasoman. Ko ing yotok ko kikon Jehova teret kobun kipsengwet asikobit ketech kapkorosut ak tuguk chekimi orit kilitit koek cheititootin mising. Kichoptoi ano Jehova tetutik chotok tugul? Kakiro kele hatua nekiib ko kichop kocheng korok Bezalel koek chi neo anan musokindet neo mising neki overlookeni anan nekikere atyo kochengchi Eliab nekitoreti kotekse tuwai. Ko kingoequipen kokochi tamirmiriet netilil ko sikonai olechoptoi tetutik tugul anan kikochi ng'omnotet neimuchi konai tuguk olekiboisieitoi atyo kokochi kakuyet neinegei eng yotok atyo kokochi ng'omnotet kora eng tuguk chekiboisie ng'omnotet koboisie baoinik koboisie olekichongondoi koita ak tuguk chekikindoi kolongonik. Ko kikekochi chotok ko equipment anan ng'omnotet nekikochi Jehova eng tuguk tugul ak olekitildoi koik ak olekichongondoi tuguk tugul ko chotok ko chekikochi Jehova kora. Ko kikon Jehova tetutik tugul eng chotok kikochi.
Akakomwa kora kole ole kikindoi tait anan ole kindoi kelyekab taishek chekitililen. Kale kit age tugul ko kipanganat mising. Melen kele kiyoe Jehova, kimeche Jehova chito nemuchi koboisie keswot. Abwoti eng betut age kikiporochi kot nekikakitech. Ko kikakinyoru chito kikimi tugul bendi kanisa tugul. Ko kale inendet ko tekindet teche korik. Komakile ngu kakoek rahisi eng acheket. Kekur chitkai nyokochopwech kot. Ko akere komapimani chichi. Kotesetai koteche akakere sale kowendi rumit kwendi kombo. Alechi mepimani? Kolecho acha kianai atya ale alen kikonai chichi amu teche kila. Maboisie rulait nacham koboisie futit nacham koboisie chabo mosoknatet kopimani. Ko alechi itektoi ano amakere ipimani? Anyway, ko kitech chichi. Kingoboro rumit ko kimong kot nekiwo kombo. Ko kindikikase ko kitakere kole angakotebena amune simairekebishan yotok. Kekere eng yu kele ki precise, kimeche Jehova tuguk chekitetotin mising. The architect nekikokon ko kimeche kobor kole Jehova ko Jehova nebo tetutik. Jehova ne ngokakokurin kokonin tuguk tugul akoequipenin. Akot metobot kokakokurin Jehova kole iyochi boisiet amu inendet nekonin tuguk tugul akot cheing'ololi. Akot kingomwa Musa kole mamuchi ang'alal ko kingen Jehova notok tugul kole ane kou akot. Lakini eng let keker kele boisie Jehova notok kora. Boisie Jehova chitugul. Boisie Jehova akot chito nekere chito kole mamuchi. Ko konin Jehova iyan kityo Jehova akile ami yu iyokto. Ko ngetestai eng yotok kora eng kwenutab boisiet kora ko kiib Jehova akobo ripsetab Sabato. Ngesoman eng kaitet 12 kokamwa eng yotok kole aking'ololchi Jehova Musa kolenji ng'ololchi lagokab Israel ilenji orip sabatoishekchu komie amu notok kabarunet eng kwenunyo ane ak inye eng ibinwek tugul sikobit onai ole a Jehova nebo natabanok. Noto anyun orip Sabato amu itabanat eng okwek. Kibore iman age tugul neimurwoni amu kingetoi eng biikchik kingetoi eng biikchik chi age tugul neyae boisiet age tugul eng betunotok. Kiyae boisiet betusiek 6 ako betutab tisab ko Sabato nebo kamung'et netilil neitabanat eng Jehova. Kibore iman chi age tugul neyae boisiet age tugul eng betutab Sabato. Eng noto anyun konyol korib lagokab Israel Sabato, kotaban Sabato eng ibinwek kwak tugul koek arorutiet nebo koigeny. Kabarunet nitok eng kwenunyu ak lagokab Israel nebo agoi amu kiyai Jehova kipsengwetisiek ak ng'ony eng betusiek 6 akimuny eng betut nebo tisab kotalbis. Ak yekingokakokes Jehova ng'alalet neking'ololi ak Musa eng tulwetab Sinai kokochi Musa koik 2 chelebelen chebo baornatet chekikisire mornetab Kamuktaindet. Yotok kikikony Jehova Musa ak kikimit mising akobo betut nebo tisab betutab Sabato kole nitok ko kabarunet anan kayosiet nemi eng kwenunwa Jehova ak lagokab Israel koigeny. Kimoko betut nekibo kityongon betusiechotok lakini kibor kole kasich tilyandit kobor kole Jehova koribe mising akobo tilyandit. Kakamwawech kangonetech Pastor Nyalile kokamwawech akobo yamdaet yakaketach chito asiomisie kibagenge koboru akobo tilyandit nenekit mising netinye yamdaet.
ko kikobor eng yutok kole Jehovah ko kameche kobor kole Jehovah ko relational. Tinye tilyandit, meche tilyandit kobor kole mi tilyandit kwenunyi ak lagokab Israel. Kale eng let ko kingokochi Musa koik aeng chelebelen, tinye sirutik chekisire mornet. Notok ko ki divine. Sirutik chekibunu kipsengwet. Amu kisire Jehovah inendet kosire mornenyi. Ko nee nekakinetkei eng yu tugul? Kakinetkei kele Jehovah ko ngokurin Jehovah ko kakolewenin Jehovah, imuchi kolewenin Jehovah akokonin boisiet. Ko ongeeku chechobotin asikobit yekure Jehovah keboisiechi anan keboisiechini Jehovah kenai kele konech tamirmiryenyi asikobit kondoiwech eng oldo tugul lekibunoti. Ak kakenai kele boisie Jehovah chi tugul ako nematinye somanet. Ko kakenai kele equipeni kunotok kakenai kele Bezalel kimawo sukulitab musoknotet age tugul ak Aholiab kora ko kikikochi ng'omnotet nekimuchi koboisie anan kwai tuguk chekimache Jehovah. Kongoi mising. Tos mi chi netinye tebut anan kiy nemeche kotes? Kongoi Evelyn akobo kanetisiet nekemng'ala akobo yoto kikitech kokochi Jehovah biik chito chekikur akokochi. Iker ile kakonin Jehovah akot boisiet nekitindoi kokonech Jehovah sikobit kimuch. Makoi kimuch eng achekei kou yekakamwa kora kole arap Marop. Engot kimuratan mugulelwokikchok sikobit ketach Jeiso koek inendet neimuchi keyai makoui kiy age tugul nekakilechin yai. Ngo boisiet eng kanisa ko maui. Ngo inyendet noyote kurget eng kanisa iite amu kakoek nakilen kaek delight. Makim kito neichome iyai. Makoui itoret chitab kokwet amu mako inyendet neibu kimnotet. Iker eng yutoyu kaptugut anan kilen kakure kaptugut ko yekikitech ko kiibor chamyetab Jehovah. Kiiborwech Jeiso ne noto nyone asikobit kosarwech. Kiiborwech kole yani tiong'ik chekikibar asiketumda korotikwak ko kiiborwech kokochin konyekab lagokab Israel kotoben Jeiso. Keker akot akicheket Jeiso noto kinyokome ak kekere kora Jeiso ne noto weksei nyokomutech kocheng'ech. Ikere ile kakenyoru kanetisiet nekonech keker konyekchok makimusmusi kekere kimasi akeker chamyetab Jehovah neo. Iker chamyetab Jehovah neikere ile nyone nyokowekyin melekto choto icheket chekilewen kobistoe akokochi icheket kaberuret eng icheket chekikolia chekinyor muguleldonywa kemuratan asikobit tach Jeiso. Ko ikere ile kakomyeit yutok sikonetech. Tinye kanetisiet neo nekimeche kesoman. Abwoti ale mi kitabutab Ellen G. White kora netesei somanani nekilen Patriarchs and Prophets. Ngisoman pejisiekab 349 konetech kora kotesetai. Kongoi mising. Ya, kongoi Lilian. Kale kapkorosut kameche asoman eng yoto. Kale kapkorosut ko kikibeberta ne inegei ole kikiyae katuyet akobo kiptengekinik chekakong'any tengekwokikwak eng biikab Jehovah. Kale ki komasta ole eng iman ko kikiborune tetutiet akobo sarunet. Tetutietab sarunet ko kora kakuyet age eng lagokab Israel ko komi ong'atet. Kora kamwa kole kaityinetab imanda, katililet ak kirwoket ko kikinete yotok. Kakoitoetab tiony age tugul koek korosiot ko kiborto akobo meetab Jeiso, nyoetab kat akobo tengekwokikchok ak kora eng tabandab koroset. Ko kikinekite yotok ng'atutik.
Kikinete ng'atutikab Jehova. Kikinete yotok. Okay. Kikinete Kikinete yotok ng'atutik. yotok. Ya, amu kakiro kikikochin Musa ng'atutik chekikochi en koik chelebelen oeng ko kikinyikinete yotok ng'atutikab Jehova. Ko kami tebutik eng yu chekateb sirindet eng yu. Kale kakoteb Lilian yotok kakoteb kora in Arap Maru. Kale konyil ata chekimwa akile tuguk chekakomwa Jehova tugul ae. Kale tos kiyai kosulda. Kale konyil ata kimwa akilen ae Jehova. Aketieni mi tienwogik chekilen I'll go where you want me to go. I will do what you want me to do. Len Jehova awendi ole imakwo awo. Akayoe chaimeche ayai. Chenoitieni kila ko tos ite muguleldo anan kimwoe eng kutuswekyok komong'une kutuswekyok kityo amu tiendo ne anyiny. Ko singeni eng mugulelwekyok. Kale kingobata betusiek 40 amu kikase kele kiwo tulwet barak Musa kotebi betusiek 40. Kale kokingobata betusiek 40 komi Musa ak Jehova eng tulwetab Sinai. Ko kimwochi kikimit Jehova mising kole lagokab Israel ko korib sabatoisiekyuk amu notok nekiboru akobo tilyanditnywa. Kale what role do holiness and sanctification play in keeping the Sabbath? Walunotok ko Lilian. What role do holiness and sanctification play in keeping the Sabbath? Anan Arap Maru kekasta ano notok? Ngeng'alale ng'alyetab sanctification ko katililet nebo kotugul nekitililin, etunatet neietu ak ietu. Komagoi inyoru etunotonotok ngot komamite Kristo ngoriting'ung. Eng oret age ribetab sabato kotiegei etunatet nekekochigei kipsengwet asobet kotechin ak ietu iner kote betut eng betut kokonin notok irib sabato nebo Jehova amu mainye neribei lakini Kristo nemite ngoriting'ung. Amen. Kongoi. Tambuch ngibachege akele kiyoe, kuyotok kakimwa eng kutinyo kele kiyoe, komakoi kiyai kiman. Lakini kele kamugetab Jehova aketaitab mirmirietab Jehova konyet ko Jehova notok konech kakiletabgei eng betut ak betut, sabato eng sabato. Kokonech Jehova kerib sabato kou ye makwech. Kongoi mising. Ng'alyot age nekameche atesyi ngateb alin kora. Ko kang'alalwech lesonini keker tuguk aeng. Kakonech kaburuch ng'atutikab Jehova ako buruch age nekikure rerenet nekakile kakinde barakutab ng'atutik. Kokonech kelechigei atya koteb akot ing yo kole ng'alyotab rerenet ko katingdogei ano, kakiburuktoitoi ano asikobit kaburuch ng'atutik ak rerenet ing yu. Kekerchine ng'atutik cheib Jehova ak ng'atutikab ing'ony. Ngilen rani eng ing'ony ak kirwokun kelen ng'atutietab ing'ony korwokyin ak kokikyi ak keratin. Mami reverse kia. Ngo kenyorundo kele kailel. Kelen kityo ne nenyolchin bichu. Ne nenyolchin chichi kakolel. Kele kerkong'et kerat anan akot kerat forever. Kele kiyong'oni. Kele kibare chichot. Ko kikyinin akobar. Lakini ng'atutiet Jehova ko kiburuch ak rerenet pamoja. Yes. Saita ngotilel eng ng'atutietab Jehova ak iker ile ak iyankei ile kalel ak ibutyi kelyekab Jehova ko kicken off rerenet ak rerenet nekata kiketin konyor rerenetab Jehova ak kekonin nyoetab kat. Notok amune sikonyolu keker ng'atutikab Jehova eng oret nebo chomyet netindoi Jehova ngajek. Mamu kokikyech akobarech, lakini keker oleu atebenyo nebo chitondit ak yaitienyo nebo tengek ak ibutyi kelyekab Jehova chenyita rerenosiek ak kenyor nyoetab kat. Amen. That's really powerful. Matesyin akot kongoi. Amen. Amen. That's powerful. Amu kakokikyech tengekto kolel. Lazima ime amu kayai tengekto. Lakini konyo rirenetab Jehova
ak yeibutyi kelekab Jehova kosorun inyoru katiaget nebo koigeny. Kongoi mising. Jehova ko chomyet. Jehova kotinye rirge neo mising. Ako Jehova kokurech atkan kora. Kongoi mising. Ko ngomami chi netinye tebut age tugul ko otogotin mising eng lesson nenyone ko kongoi amu kaotunenin. Otogotin kora eng lesson nebo 11 nebo wikini nyone nemwa akobo apostasy and intercession. Walunot aba. Apostasy, pistaet Nena ba ngo basta. Pistoet ak rirenet. intercession. Kakaikaet. Kakaikaet. Yes. Pistaet ak kakaikaet. Ko togotin mising eng lesson nenyone ko ngoberur ak Jehova eng wikit komugul ak koribok ak konyitat tamirmiriet so lewen sikelewen tugul keboisiechi inendet. Kongoi mising. Ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Baba nenyo amu kaikonech kasarta neuni asikobit kinetkei akobo kapkorosut. Kenai kele Jehova inyendet master plan. Kenai kele inyendet ngo kaikurech Jehova nenyo komemetech buch. Ikwibenech ak ikonech tuguk chekimuchi keboisie eng oldo ole imeche kebe. Konech asikobit Jehova nenyo keeku chechobotin asiyeikurech keeku chechobotin keyai boisiet neimakwech inye. Kongoi Baba amu ichomech. Ako kongoi Jehova amu iboisie chi age tugul mami ne mining, mami neo. Amami nesomanat eng oldong'ung. Achek tugul ko kikergei. Kisae Jehova eng icheket chemoe kokas lesson ini asikobit ichop icheket twa sobonwekwak Jehova. Asikobit keeku tugul chechobotin asikobit kekenin yeinyweksei inye Jehova nenyo. Kongoi akobo ng'atutik chekikonu asikoek chotok chekebendote akoek cheribech konech asikobit kesich kakuyet kele ni ko amu chomyet neitinyenech ak tilyandit neimokenech asikobit kesich tilyandit nemie ak inye. Asimakiker ko kiit ne mosigo asikokeker akobo kenyoru tilyandit ne inegei neititaat. Kongoi Kamuktaindet amu arorutik tugul chekichopwech. Kongoi akobo tetutik tugul chekichopwech. Kisome asikobit keclaimen chotok tugul Jehova nenyo. Mami kiy age tugul neketile yememi kobotech. Ngebendate koboten. Akoi ketuye kora eng wikit nenyone yekinetigei akobo lesson nekaichopwech. Iberur agenge eng achek. Akot icheket chekase. Ingen ichek, ingenech kosir ole kingendegei. Kongoi amu kilewenech. Kongoi amu ki lagokuk. Ara ribech Jehova nenyo eng oldo tugul ole kibendote. Unyech eng korotikab Kristo chekitartakei eng kimurtoiyot. Asikobit yenyoindet kocheng'ech Kamuktaindet maimuch kokerech ako koker torornateng'ung. Eng waak chutok tugul amu kisae eng kainet nebo Jeiso ne Yetindet nyo. Amen. Amen. Thank you.